PET-CT-skanderings wat staan vir positron-emissie-tomografie, verteenwoordig 'n belangrike stap in die mediese veld wat diagnose, behandelingsbeplanning en opvolgsorg van pasiënte betref. Die PET-CT-afdeling by Capital Radiologie in Groenkloof, Pretoria, is vanjaar 20 jaar oud en ons het hierdie afdeling besoek om meer uit te vind. Dit is 'n kombinasie van 2 scanmetodes. Agter my is die PET-CT-scanner. So die agterkant van hom het die PET gedeelte en die voorste kant het die CT gedeelte. Wat die PET-kamera optel is enige aktiewe selle. En die CT gedeelte wys vir ons die liggaam se struktuur en vorm. So, om 'n PET-beeld te kan kry, moet ons 'n pasiënt inspuit met 'n radioaktiewe isotoop. Dit is binne ons dan toegedien en dan neem ons die foto's oor 'n sekere tydperiode. Oor die 2 scans saamgesmelt word en gekombineer word, is dit belangrik dat die pasiënt so stil as moontlik lê en die scan by ons vat omtrent so 20 tot 30 minute. Daar is verskillende ondersoeke. Dit is als afhangende van wat se siekte ons wil ondersoek en wat die verwysende dokter wil sien. Capital Radiologie was een van die eerste 2 PET-CT-afdelings in Suid-Afrika. Elmarie Smits is 'n kerngeneeskundige radiografis wat al sedert die begin deel van die afdeling is en by die heel eerste skandering hier betrokke was. Sy het meer oor die radioaktiewe stof uitgebrei. Die radioaktiewe stof word deur aptekers vervaardig, maar dit is 'n baie ingewikkelde chemiese proses. En die uitdaging van die radioaktiewe isotoop is dat dit 'n vervaltyd het, 'n halfleeftyd. So met ander woorde, as ons die toets doen waar ons radioaktiewe suiker inspuit, is die vervaltyd 110 minute. So in effek beteken dit as ons 'n 10 millikurie dosis vir 'n pasiënt nodig het, sal dit oor 110 minute slegs 5 millikurie wees. En dan nog 'n halfleeftyd sal dit net 2,5 millikurie wees. So daar kom 'n punt wat 'n mens moet besluit dat hierdie isotoop is te flou om eintlik 'n toets mee te doen. Die uitdaging kom daarby dat die pasiënte moet op tyd wees. As 'n pasiënt in die verkeer vassit of hulle verdwaal, dan kan dit 'n probleem veroorsaak. As gevolg van die halfleeftyd kan ons ook nie voorraad hou van die radioaktiewe isotoop nie, want dit word eers die oggend van die ondersoek aan die pasiënt word dit begin hulle dit te vervaardig. So ons kry soms 4 uur in die oggend 'n oproep wat hulle sê, ongelukkig het daar iets verkeerd gegaan, ons kan nie vandag ons radioaktiwiteit kry nie. En dan moet ons die pasiënte bel en sê ongelukkig moet ons julle herskeduleer. Die PET-CT-scan word nie gebruik om alle kankers te diagnoseer nie, so dit beteken, jy kan nie nou besluit jy wil net kyk of jy kanker het en kom vir 'n PET-scan en as dit normaal is jy gerus nie. Ons het 'n klomp modaliteite, verskillende modaliteite by ons, soos die MRI-skandering, die CT-scan, mammogramme of sonars. So elke modaliteit het sy plek. Daar is sekere kankers wat die PET-CT-scan baie goed demonstreer en dan is daar ander kankers wat byvoorbeeld beter deur 'n MRI gebeeld word. Die radioaktiwiteit is eintlik 'n fantastiese stof om te gebruik. As jy dink die volume is omtrent 'n teelepel wat jy inspuit en dit lyk soos water, maar 'n uur na die inspuiting gee dit vir jou 'n wêreldse inligting. So ja, dit is altyd opgewonde om dit vir mense te verduidelik. 'n Pasiënt kan nie net sonder 'n afspraak opdaag vir 'n PET-CT-skandering nie, aangesien elke pasiënt se radioaktiewe dosis spesifiek volgens sy of haar gewig en die tyd van die inspuiting bepaal word. Voordele van 'n PET-CT outweigh die nadele van 'n PET-CT en die halfleeftyd is baie kort, so dis 110 minute is ons langste halfleeftyd by PET-CT. En die pasiënt kan dan redelik vinnig dit uitwerk uit die stelsel uit voordat hulle dit nou na ander mense toe gaan en daai goed. So ons is nie daai vrees regtig nie. Dit is duidelik dat PET-CT-skanderings 'n daadwerklike bydrae tot die mediese veld lewer en medisyne nie net in staat stel om die struktuur van die liggaam te sien nie, maar ook die funksie daarvan op 'n cellulêre vlak.
Ons verkies dat alle pasiënte vir ten minste 4 ure vastend is voordat hulle kom vir die scan. Met ander woorde, hulle moet dan niks eet of drink nie. Hulle kan wel water drink. Spesifiek vir die FTG scans wat die radioaktiewe suiker is, moet hulle vir 24 ure suikervrye dieet volg. Hulle mag ook nie strawwe oefeninge doen nie, maar wanneer hulle ons bel vir die afspraak, dan gee ons vir hulle al die inligting en ons stuur ook vir hulle e-pos, sodat elke pasiënt seker is wat hy moet doen. Ons besef dat die pasiënt eerder op 'n ander plek sou wou gewees het as om hier te wees. Vir hulle is daar baie op die spel. Vandag se scan gaan vir hulle vertel of die kanker lokaal is en of dit versprei het, of die behandeling gewerk het en of die kanker weer terug is. Ons wil hê 'n pasiënt moet voel ons hoor hulle, ons sien hulle. En ja, die pasiënte groei op ons. Van die pasiënte kom al vir hulle 12de PET scan en hulle word vir ons soos familie. Mense sal dink as mens met onkologie pasiënte werk dat daar net altyd trane en lang gesigte is, maar ons het ook ons humor, ons het ook ons tye wat ons baie lekker saam met die pasiënte lag. Op 'n dag is daar iets in 'n pasiënt wat net die walle laat breek. En partykeer huil ons saam met die pasiënte, partykeer het ons trane van vreugde saam met 'n pasiënt. En ander kere gaan huil ons maar 'n bietjie skelm in die badkamer. Maar ja, dit is eintlik 'n voorreg om by onkologie pasiënte betrokke te wees. Deur hierdie 2 kragtige tegnologieë saam te span, kan siektes vroeër opgespoor word, die omvang daarvan meer presies bepaal word en behandelings volgens elke individu se behoeftes aangepas word. Baie geluk met hierdie mylpaal Capital Radiologie. Ons sien saam met julle uit na die volgende 20 jaar. Goeiemôre, good morning. Ek is Arnold Geerts en in jou sport vandag het ek die voorreg om met een van my voormalige kollegas te gesels, die Italiaanse Suid-Afrikaanse sport- en sokker kommentator Stefano Vigorotti. Steph, so nice to see you again and thanks for getting up so early to be with us. Yeah, it gave me a chance to see the full moon. I appreciate that full moon was beautiful. It was lovely this morning. Let's talk about the weekend, and was lucky enough to be invited by the Italian Embassy to come to the Inter-Sports Day between the Italian clubs throughout South Africa. I had no idea that the Italian clubs were so large and the Italian community is so big here. Well, it has diminished over the years, but we still have a considerable amount of Italian residents in South Africa. I think it's about 70,000 overall in South Africa. Well, obviously the majority being in Johannesburg, and that event was done in collaboration with the embassy to celebrate the Italian Sports Day that's celebrated around the world. So it's just to sort of commemorate the Italians. Sort of greats in a sport, which obviously it's something that unites everyone. But you know, rather than just being known for our cuisine and the pasta and the pizza and the Ferrari and the Chianti, don't forget that. And the Chianti, absolutely. We're also, you know, sort of not only a soccer fan and mad country, but lately we are proud to obviously being you know, having made headwaves both in swimming, tennis, and even in the most loved sport in South Africa, which is rugby, together with soccer. Of course. I know that you're very involved with sport as well, on top of it all, not only to talk about your broadcasting days as a soccer analyst, but what is keeping you busy these days? Well, as far as sport is concerned, I'm part of a foundation which is called Acquazzurra, which pledges every year to teach or make people available to be in the water. It's not really a learn to swim, but be safe in the water to at least 5,000 children who do not have that possibility of obviously going to spend the money on a learn to swim sort of a course. And this is, I do it with Mina Manusakis, who is the chairman of the foundation, who is a very good friend of mine. And then I've been involved with paddle since the very beginning in this country. Okay. And I'm a partner of 2 clubs which are called Pro Paddle in Johannesburg, one at the Greek club and in Craigwell. So also those are going very, very well. It's a very popular sport, which makes all the physiotherapists very happy because people my age trying to believe that they can still do something, they end up visiting the physio more than what they wish. And obviously the last is I've had a long-standing relationship with Patrick Vieira, who is
is the actual Genoa coach, ex-Arsenal and Inter player, with an academy that's called Jambars, which has been running since 2009. So I've got my hands full with the three sports, and I've just stopped getting involved with water polo, which I think that's a discussion for another day. It certainly is, because there's some very interesting things on the go there. So as far as the Italian clubs are concerned, there's a massive amount of them around, and a lot of different sports that fall under them. Yes, well, at the moment, Pretoria, I think it's very active with the soccer. And I believe, obviously, with the bowls, which is the bocce, is not actually the bowls as we know it in South Africa. It's played on gravel rather than on grass. The Italian club in Johannesburg is very active with a tennis section, with a golf section, and with obviously the soccer, which is probably one of the biggest section at the Italian club in Bedfordview, and it's very successful. I mean, they keep winning tournaments and trophies and leagues. So very well done to Giovanni Di Benedetto, who is their chairman. And lastly, long may it continue, obviously. Absolutely. Well, we hope so, and I think that rugby is a uniting factor between South Africa and Italy as far as sporting is concerned. And ever since the days of Nas Botha and Rovigo, we've really been able to step up by learning from South Africa the rugby sort of basics. And we're proud to say that being the first 10 in the world, it's something that also South Africa needs to be proud of. Stefano Vigarotti, always good to see you. Thank you for your time this morning. Thank you. Bly ingeskakel, want net hierna bespreek ons die etiek van wanvoeding onder kinders en ons gesels met 'n organisasie wat hulle daarteen beywer. Bly net waar jy is.